Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Arteli ki karkhana penmi Dobilat ki bakantub ya ke JUD Private Limited bat ke Goldstone Private Limited ki badan ha East Jaintia Hills District ki la Shak Hang Tala ha ka Khasi Students Union ha ka Arpkundai tarik unailor arajar arpau halor ke nongrim bagi bor penia jong ka karkhana JUD Cement Private Limited kala bekam yakawai kalong me penar dangshen. Kat baka jing Shak Hang Tala jong ka Goldstone Private Limited kalong halor ke jing dawa ban tungkam ya uwei samla khasi haka jaka jong ukpa jong ubala khlat no ubajutrei haka karkhana Goldstone Private Limited. Hadin ke jing ekran bat ki bor penya jong gini ki arteli ki karkhana tang hapo laikenta ki jing dawa jong ke KSU kila orlong bat ki bor penya kila kongo ban tungkam ya ki samla khasi hapo ki karkhana jong ki. Belati jong ni dekat sebuah jong company semen kana ke jing kerku hamtam di produk prastam jungi pada sini di Thai. Pasal kami pat kibanta apa kau jelas jungi Henry kalau pun mereka tim. Dan minta kasih KSU lagi benar ya keren. Yang kajing cabe kam jongwe kesambla hang teh po JUD Cement Private Limited. Pat bentaru kaju ang ni po Goldstone Company Cement. Kajing bom kai snap kajing bom patiau jok ni company. Penong ini kung kaseng ban chimney ni kaseng jam balik hang tala mador kung gadak ban dawa jadi ban putri kam kajing dawa jong kaseng gai ga basis kung district ni kuat ban pha chaki local director ke badai ke produk prastam jongi tonia to ngini pai lang yani ka kya pason jogi produk prastam jongi apa jaga di local director jongi dak baborom tinmi sekamat Pantem ya kumpini kicing ban kisngap jar. Abu kajing keli. Kamut ayu. Abadan ki lokal director jongi. Nak mata banjeng, banele nak mata hok. Jeng produk praslam jongi. Kumta kaseng khadu kharwai nang ni sekmat ro kan penjur. Sedo kino pat kelat kicing ki. Lada kini ki company kim penurlong kimat jeng dawa jongi. Bat kani kemases kapak sekali pat ki company cement. Bakim dai ban kain snap. Makin dari ban nyobeng, produk praslam juga dibalong tinok trade hagaru departemen compare lagi dari hagaru kajian penduduk.